Kitkhat jang ke Meghalaya Government LP School Contractual Teachers Association mentah kashi tarik unailar arhajar arpuar kila penlong ye ke jingshong ke lain mengor hakmat ke yeng sa menteri rangba ke jela u Conrad Sangma bandawa na ke sorkar ye ke jing penrung kambiang ye ki hadien bekila syaweng no na ke kam ha u benai kela lengkot jang usnem arhajar arpuwei. Henry hadien kat tu kat ni por ki bor sorkar ki lapan kan ria no ya kita ginong hikai syaka jaka ka badan persya ke office jong ke embos ha Shillong. Habaya keren baru presiden ka association uba berbor riang tem ula ong baginong hikai kila let ban ya kendu la Henry Sin ya menteri rangba ke jela Henry haduk menta mene kampat shimladan kanu ke jubab na kaliang jong u halor ki jing dawa ki jong ki. Uba riang tem ula ya thu shushu ba menteri badai pet ya ketenat pulih putih uba lakmen rembui ula be eki nong hikai bat pha pan ban eki bakin lit wat kam shiki wei pat ki jela ha ka bawat ki bala shong that ru lala ban penrung kam biang yaki Nagaliang jongi ka Meghalaya Government LP School Contractual Teacher Association ngibu ya kani ka jingkali ya usiam badan buram jongi Yau Education Minister bat barok kabinet. Kinong ikai kide ki ai hapo ka state jongi. La penchat Sri ya barok kinong ikai. Nado ad hoc SSA yangi contractual teacher. Ngide ki ai haka state ke jongi. Education Minister lele ha ki benai ki balada bhabangi lai ban ya penbait dakababit dakaba suk basan ube penban yangi khilai cha Assam khilai cha Delhi, khilai cha Tripura, khilai cha Jammu Kashmir. Tengi deki ai hapo ka state ka jongi. Man ki kam ni haban mi surok. Yangi la sabe kam nadu arjar arpuai Januari. Kajing be kam de kajing bakla jongi. Kade kajing bakla jong ka sarkar. La thong yangi balika ki government LP school but upper primary school nadu kisnam arjar Shipau terter nilai kai Shipau snam tam hagi school ni haban ya lai sau kanta bantur cakendong cakentrot barok kawai ban penyo jingnang jingstat yaki khun ki kti jongkari berkajai penriu hanrai manta habakap kasnam ka jongi ngongsyo ban lai wat kam sewer gim longsyo ngila cross sau pau san pau snam Nila try post nam mantaki ong you are not qualified. Andala si thanks ngi habang ngilat plus ngin dala poi sibaji. Ki ong yangi khilait no ngim don by siu suyapi. Tingin lai si ai adin si thanks ngi. Chanong ngin lai. Don ki parano hikai jongi ki blak phat no. Marsan be kam ka sarkar kelon kensan. Te pilih ayu na kebentai ni no hikai blak phat no. Kadongon na preng jongi parano hikai kasorkar ka kuat bakin klat. Noi kai jongi bala klat noi miss aidalin nongrang hamoloi teng idai disabled teacher ibam layat. Hamal ki la kerpat ka jingjau umat. Andai hau January, hau February jong arpoetrik jong mentau snam la klat no klon kensan aying. Idon laingut ki khun. La tab don buram ye ka arpoetrik. Inga kuat ban bu ke ne ka jingkali ka sorkar. Inoi kai ki de ke ai hapo ka state ki jongi. Lana pimtep sarkar ngakwa banong tanggani kawai. Ngidai kinong tei ya kari berkajai penriu. Habang ngilong kumta pipen sat sri yangi. Naying CM kiong lecha additional secretariat parking lot hangne kiong syong chane lapanyai kumki mesi kumki blang. Ngidap dagi jing sosu kumki noi kai habang ngiyok snow ya kani. Kakubor kaba kile yangi mantakas ngi. Ngilek lai kendu yo chief minister jongin Riusin hatura jisin ngi yait nang ni ngimi nang nei selong ngi chimpor de kisan ribenta hatura tangsi minit di ai por ngi berkeren hadu kata chief minister badan buram jongi ilayen im sngoe wala kataro ngi tur biang ngi wat biang panyo appointment la sha ngi ban lai kendu haying sa jong ulai sin hagabak hadu iong ngi kumne ale hagabasdang Laisin apor bengi kendu ong ba. Show me the way how I will help you. Kumta nakaliang jongi ngila percang ban
kum bakiwe ki state apo ka ri ka be jongi kum na po Assam, Tripura, Delhi, Jammu Kashmir, Madhya Pradesh ilapan kum no lale kinoi ka kontrak hadin bangile sob me de kita ginon kam usiam jongi al examine mantala arsnam ke examination ke jong uyangi ni kwa ban yo noi ka result manta ni kwa no ban yo ka result manta ka jinga kren kalaya ki jing thok ki memorandum ki bangile submit lata ki phau tali dengan kerpat hakmat jong siam pat education minister badon buram jongi sobha perkhat no ya ka kam ke jing ke jongi ngidon lagi jong gi sam ngidon lagi kon ki kun ki ti ngidon lagi jong gi jing kumba ma phi mat jing nilatur ya ka khlau ya ka patap kam khain naga benta kanu tang ban yo jing start ki khna school madin bangila trai lakut kasnem jongi ki be no yangi kajing bakla kajing be kam de ke jongi kadai jong ka sarkar ke NCT norms hapo ka jala jongi la wan nadu usnem arjar chipau hadin khandai snem ha arjar khandai kidang penlong amtat bon na plan jongi fel ke kantat namar ngila teman ngimlong siu kasnem tang namar itai amtat balai kenta labe kam no yangi agapor batung yangi kam don kamtat kadang tang 45% badilat ngila complete kita baro tamanta ka sarkar kali yangi kumne ingak pa banyo ka jubab naga sarkar kinoi kai hak state jongi kide ki ai nang nomi kini ki nong sitar badan buram jongi adang ambakla kadai ne kinoi kai